अहानबदा मरोइबा पाउ मार्च था फाउबदा आईडीपी लिसिंग निफु मयुमदा हंजिल हनगनी हाइना चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ना फोंदोक्रे आरके हेमावती यावना मणिपुर असम अमदे त्रिपुरा के आर्टिस्ट मापंदा नेशनल यूथ कल्चरल अवार्ड लिसिंग अनिगा कुनगा तरुक पीदुना इकाई खुन्नगदौरी हौखिबा नुमित निनीदगी लेप्तना चागलक्लिबा जुकोगी लामई माउंट इसी यौसिल्लक्तुना ममांग अता कया थोखनख्रे हाइरे पॉलिटिक्स तौबा हाइबसे इसागी खक्ता खलुबा याबा नते हाइना हेमोचंद्रना फोंदोक्रे अमदी कौब्रु अमदी थांजिंग लाइफमलेन मैतै खक्ता की नते येलो फुरुप खुदिंगमके हौमिन हौरकफमनी हाइना कबु यूनियन ना फोंदोक्रे खुरुमजरी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी पाउ मिरेंग ताबिरिबु पुनमकपु निरुपमा मुतुमना तरामना उक्चरी पाउ संदोंना पिजरी मार्च था फाउबदा स्टेट असिगे तोंगान तोंगान बा रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना लेरिबा आईडीपी लिसिंग निफु मयुमदा हंजिल हनगनी हाइना मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ना फोंदोक्रे महांगना मखा ताना हाइखिबदा कांगलुकी इरांगना मरम ओइदुना रिलीफ कैंप सिंगदा लेरिबा आईडीपी सिंग रीसेटल तौबगी थबक खुमांग चौसिनबगा लोइनाना लागिबा मार्च था फाउबदा आईडीपी लिसिंग निफु रीसेटल तौननबा पांदम थमली हाइना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइरे चेरोल असिना मखा ताना फोंदोरकइले मणिपुर गवर्नमेंट ना पाइखलकपा थबक थौरम की सरुक अमा ओइना आईडीपी की इमुंग लिसिंग अहुमगा चात्रेट की मियोय लिसिंग तरागा तरुका चमंगा रीसेटल तौख्रबा मतुंग लागिबा मार्च था फाउबदा आईडीपी लिसिंग निफु रीसेटल तौननबा पांदम थमली हाइरे गवर्नमेंट पाइखलिबा खोंथांग असी आईडीपी सिंग मयुमदा हंजिल हनबा खक नतना मखोयगी हिंगनबा पांबै महै मसिंग अमदे याइफब खुनाय अमा ओइननबनी हाइना फोंदोखे हौखिबा नुमित निनीदगी लेप्तना चागलक्लिबा जुकोगी लामई माउंट इसी यौसिल्लक्तुना उमंगी लमदा मांगता कया थोखनख्रे हाइरे लामई अदुबु लाक्सिननबा मणिपुर पुलिस की टीम सिंह तदुबी फायर ब्रिगेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनडीआरएफ टीम एसडीआरएफ टीम सोंगसोंगी एसडीओ अमदी विलेज अथॉरिटी अमसुंग माउगी खुंजा सिंगना कन्नबा कन्ना होनरे मफम अदुदा लेबा खुंजा कुंथ्रा निफुना अंगंबा चिंगचेप काखतुना मई अदु मुथननबा कन्ना होटनबका लोइनना इंडियन एयर फोर्स की हेलीकॉप्टर अमसु मफम अदुदा स्टैंड बाय ओइना थमली हाइरे मफम अदुदा मई लाक्सिननबा यावरिबा खुंजा सिंगना पाउदम लकपदा मई असि मुथननबा होनरिबा असे मणिपुर रोमदगे हेना कन्ना थबक चथरी अदुमकु लामई असि कनबदा नागालैंड रोमदगिसु मतेंग पांगहनिंगी हाइना फोंदोखि सेक्यूरिटी फोर्स ना टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की ताराउलम खाइदगी बॉम यावना खुलाई कया फागत पंगमख्रे हाइरे पुलिस की पाव अमगी मतुंग इना फारब खुलाई सिंह अदुदे पोम्पी की इम्प्रोवाइज मोटार अहुम आईईडी अमा हैंड ग्रेनेड अहुम अमदे चार्जर यावबा वॉकी टॉकी सेट अमनी हाइरे मणिपुर पुलिस ना आईना थिंख्रबा लालौलोब केसीपी एमसी प्रोग्रेसिव के एक्टिव कैडर अने इम्फाल ईस्ट के पोरंपाट पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लेबा पैलेस गेट एरिया दगी फारे हारे फारबा मियोय अनी अदुदी अखोम डेविड सिंह एलाइस अतोम्बा चही कुनगमरे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के मोइरांग पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लेबा ngang खलवाई मनिंग लेकाई अमदे पोचंगबम जॉनसन सिंह एलाइस अबुंगो चही कुनगमंगा महाक्सु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग खुचेपीदगी हौजिंगना मखोय अनिमक इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पासोय पुलिस स्टेशन के मनुंग चना लेबा खुंबोंग खाइदेम अवांग लेकाइदा लेबनी हाइरे मखोयदगी मोबाइल फोन अनि फगले हाइरे
मियोइबगी डाइजेस्टिव ट्रैक स्टोमक अमदी स्मॉल इंटेस्टाइन दा यामना तांगना नागनबा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर्स GIST हाइना खंगनबा ट्यूमर अमा पोरोंपाता लेबा Karkinos Hospital da mai pangna lokthokpangam khre thogdog asiga mari leinana ngasi hospital asida pangthokiba paugi mifam amada hospital asigi surgery oncology department ke head oiriba Dr. S Opendrona phongdokhibada hospital asina lamdam asigi miyambu cancer leina dagi ngakthokna ba honarakpagi manung chana tongan ba hospital singda chatuna layeng lurabasu phaba ngamdraba takyal kolom dagi CH Kanta hospital asida laktuna layeng laba matung haukiba January kunga marida operation tawduna GIST hairiba tumor makhal ase mai pangna lokthokpa ngamkhibani haire masida natana hospital asina early detection gi process kaya ga loinana lamdam asigi miyambu cancer leinana na handana ba amadi masidagi kanana ba malem gi thakta leiriba khulai kaya sijanaduna layeng pathap sing chathari haiba wafam singsu phongtokhe amaromda hospital asida layeng badagi masagi anaba pharakpa ngamkhraba CH Kantana phongdokhibada mafam kayada chatuna layeng bada faba ngamdraba masagi anaba asibu mapalamda chatuna sel tingna layeng ludragasu iramda masida layeng duna phagalakpa ngamlakpa asida harauk tayambaga loinana hospital asibu thagatpa phongdrakli tumor abuse ma usually symptom metabina zarba usually thinaba and I feel focusing masi patients yamna wada free na manipur ko tension ye mur ka ko last year quite that and ahama da moisi to hosta namada august hada samang bi panjara august hada moina open to kan da moisi lotupag ya three na close over ko august hada adi moina hidama thar ki mitini mena indication darsin candidate ni bit ko si da ka kan da bisula kan thaum le laung to sin hai adde da jak thana moisi tumor chokol le ko han moin operation no mitini na 13 cm le ram ne ba the thaum le chakat da di 25 cm le yo le adu me musai kan da na moisi engam mor ma pan cha lo ni fa to le ma pan sa lo na mu to le ma ni fa to kan ta to ta o mo ko sa le mo le ko sa o mo le ko adu le mo pa sa na mo le ha pa adi lastly samo kanano ta pyo na ina ta lai Kepina ya pengen ke kalau hai macam mana nak macam muk belum saya mana tu pun hak ni lah dan macam tu mari orang iya kena musuh Muhammad kena tu pun main normally itu dia tu 14 day ni berapa matu pun kan lah dia sini kapu orang tu lah pada lawan dan hai dari phone lai dan kapu kan dah kai pun lah kan sudah hai nak pergi doktor pun ni mah tanah dah sitis kan mahal le Jadi semana mari sudah pasal hai pilih, tumor si, when yang si tumor itu pun macam dah atau program kita kan gambar so kalau so yang dua ni pak, ada mana hai pancreas ni organ apa lagi pak, ada Film Production Manipur amade Jaideep Memorial Foundation Imphal na khusham naraga lagiba February 13 da National Youth Cultural Festival lising ani kun gataruk Palace Compound da laiba MSFDSK Auditorium da pangthok lagani tharom asida sangnai rabi Manipuri film actress RK Hemawati yauna Manipur Assam amade Tripura ke artist mapanda National Youth Cultural Award lising ani kun gataruk piduna ikai khumnagani haina National Youth Cultural Festival lising ani kun gataruk ke convener Rakesh Naurim na thadorokpa cherol amana haire award phanglaga da ba awardee sing ming ngasi festival asege chairman khoirakpam Biswamitrana official oina lauthokre Manipuri film amadi theater gi lamda matam sangna katoktuna laklabi lamda masigi sangnai rabi artist RK Hemapati Devida Thangjam Birchandra amadi Thangjam Ongbi Maipakpi Memorial Lifetime Achievement Award lising ani kun gataruk piduna ikai khumnaba ulagani award asida case oina lupa lising kun soul citation memento amadi medal ama yauri award sing ase lagliba February 13 ge nungthil pung ani taba matamda Manipur State Film Development Society MSFDS Imphal da pangthokadoriba Second National Youth Cultural Festival lising ani kun gataruk hongdokpagi thauramda khusinagani haire
Politics tauba haibasi isa khakta khaluba yaba nate haina Hemochandrana phongdokre vote lepa haibasi su araiba nate yamna wari bani leibak miyam yaudana ithanta hingba yadabani na miyam gi yaifana bakhalaga politics tauduna mikhalda mirep oirakli bani haina NPP ke National Vice President su oiriba Manipur Assembly ke MLA Hemochandrana phongdokre waphamasing asi mahila Kabyamans Manipur ge Kungani Thoi Suba Saireng Saidina Bathoram Kwa Kaitel Moirang Purel Lekai da Leiba Dosu Yali Holda Aibi Kuntraga Mangana Saruyaduna Pangtokhiba Thoramda Athoiba Mithungi Warol Piraduna Mahangna Phongdokhibani Thodoga Thoram Masida Manipur College ke English Department ke Head Associate Professor Biprashana Akhanaba Mithung Amadi Prabhapati College की Manipuri Department की Retired Officer Maya Nepramna Watem Loi Amadi Mahila Kavya Asigi President Khetri Mayum Subadanina Thaurumapu Eke Hemochandrana Makhatana Phongdokhibada Singjamai Asi Aduki Matek Irang Leiba Mafam Amani Haina Lobasu Yai Matam Amada Mafam Asi Mifami Pun Kalakpa Oibana Police Station da Leibagum Lainarak Libani, Leibagasida, Hojik Maisha, Langdunata Lairaba, Matam Sida, Asigumba, Saireng Saidinaba, Ama Yaw Hangba Ase, Yamna Nungaiba Po E Haina Phongdoke, Amaronda Thaurumapu Oikibi, Subadanina Phongdokibada, Angangna Kaptragadi, Sangom Pitak Tabagumna, Nupi Singi Pangpam Thokpa, Haksi, Fangnabagidamag Nupi Oibi Singna Makoigi Khorjaigi Matengna Ningai Tauduna Taupam Thokpa Tanfam Thokpa Haksing Pangnanaba Tan Gadabani Maram Aduna Nupi Oibi Sing Busu Pangal Thona Hengat Hangadabani Aibi Sing Punsin Bachangi Saireng Saidinaba Asi Toina Pangthokpa Mathautai Masina Aibi Sing Punbagi Khudong Chaba Fanghali Maramasina Tha Khudingi Saireng Saidinaba Asi Pangthokpani Masida Masa Masagi Haijaba Kaya Phongdoknabagi Khudong Chaba Su Piri Haina Pangthokhi Maitai Huyen Langlon Sintam Sanglen Universal Friendship Organization UFO Khangabok Moirangpali Branch ke Kungamanga Suba Rising Day Celebration Thauram Ngarang Thobal District Khangabot Awang Leikai Moirangpali da Leiba Branch da Pangthokre Ngarang ge Thauram aduda KM Blooming Higher Secondary School Khangabok ki Principal Dr. KH Roman Kumar Mangang Amade Khangabok ki Hanagi Jila Parishad Khundrakpam Ras Mohol Amadi Organization Asigi Battalion Singhe Tongan ba Commander Singh Amadi Mafam Kayadagi Lakpa UFO members Kayana Saruyaduna Pangtokhe Tharamadуда Iputo Pakhang Bayekpa Malemgi Firal KM Blooming Higher Secondary School Khangaboke Principal Dr. KH Roman Kumar Mangang Social Worker Amasu Oiribana Firal Chingkhatke Amade Malemgi Firal gi Mafamda Miyamna Ikai Kumnabasu Utke The United Youth Organization Singjamai Wangma Baigyabati Leikai Imphal East ke Yankhaiga Manga Suba Foundation Day Celebration Ngasi Club Asida Pangthokre Tharam Asida Saknairaba Mioi Kayana Saruk Yaduna Pangthokpa Tharam Adugi Mapung Oina Leikatpaga Loinana Flexing Katuna Matam Sangna Achoba Thaudang Loduna Lakpa Kayabu Ikai Khumnabu Utpa Amade Club Asina Makhatana Mai Pakna Thabak Thauram Kaya Pangthokpa Ngamnanaba Long Live OYU Haina Apun Bokholau Long Minake
Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdamasigi tangai fadana nongmada changdaba yadraba pochai puduna lakpa gari chahunga marifutara nithoi hariba lambi asida apan bayawdana pusilakre makhata na pochai pusilakpada khudong thiba thoktana bagidamag chingnaningai oiba mafam singda security force na akanba section thorang lokhat ki haire Bangladesh da Muhammad Yunus lengangna bureaucrats officer chamagatara nipan promotion pibada Hindu Furuki officer amata yaukhidre thawong asida leibag aduda leiriba Hindu Furuki miyoi singbusu institution sing phawda makhoigi right manghan bire haire Muhammad Yunus na luchingba interim lengangna Bangladesh ke bureaucrats bu club amada onthoklavra haina wahang kaya hangnarakle mathang thagi taragani thoida pangthokadoriba leibak adugi general election mangoinana Muhammad Yunus na luchingba lengakna bureaucrats officer chamagata promotion furuki officer amata haiba ase leibak aduda Hindu furup singbo namsinduna thambire haibadu mayak singna taknakle Awami League ki luchingbi amasung hanagi Prime Minister Sheikh Hasina ge lengak inthu khraba matung leibak asida Hindu yauna masing yamdaba purup singi makhak mathakta tuhapi bagi thawong sing chatharakli ba asina leibak aduda leiriba masing yamdaba purup singda chauna aki akhang puhanbata natana makhogi right ta sengna matpire hairi bureaucrats officer singbu tha asigi kungatareta Muhammad Yunus na luching balengak na promotion pinanaba notification thokibani Bangladesh Civil Services BCS da mai paktuna senior bureaucrats officer sing adubo joint secretary dage additional secretary phawbugide rank ta promotion pikibani Hindu Puruk ke miyoi yaudana bureaucrats officer chamagatara ga nipan promotion pikiba ase leibag asigi mikhal gi mangoinana masing yamjadaba Puruk ke miyoi singbo Nathaiduna Thambibagumbanee Muslim majority community ge miyoi chamagatara ka nipan promotion pikhiba da Joint Secretary Capital Development Authority da Sheikh Matthew Rahman Health Education and Family Welfare Department ke Joint Secretary oina Dr. Nashim na chingba yauri Paugi marak thana aten break amat uminase Enhance relationship and connectivity by encouraging community environment gi objective da ijukon haina mingthon ba community event ama Yunaku group of institution na pangthok chagadori lagliba February gi date 1 amadi 2 numit nini chupna pangthok chagadori ba school community event asi pre nursery dagina higher secondary da leiba mahiroi singna saruk yabagi khudong chaba du thamjari education beyond boundaries haiba thim da Sinjariba students singi tongan ba category da makhal kayagi events sing thamjari panel discussion on latest education trends and workshop on different topic by guest speaker multicultural dance competition written quiz competition story writing competition painting competition science exhibition debate competition aduga on spot akhoi reels competition amasu sinjari aduda natana fashion show amadi atop nungarba event kaya amasu thamjari mayam ki entertainment gi damakta binita laishram gi live performance su uchagadori event asigi hen akuba marol gi damak makhada pizari ba contact number asida natraga www.educon.in da pau phobi bayagani Ikai khumnajaribe adongi mafamda Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi ki maikaidagi nolukna wahai kharadang thamjari madudi haukhiba lisingani kungo humdoi me ahumdagi lamdamasigi yelhau furup singda chin kuki narco terrorist singna
ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯅꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯍꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯅꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯌꯨꯝ ꯏꯀꯩꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 31, 2023 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯖꯔꯒ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯊꯥꯎ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ, ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯤꯡꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯅꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ꯫ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯜꯍꯥꯖ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯔꯤꯌꯥꯖꯨꯗꯤꯟ ꯈꯥꯟꯅ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯠꯄ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯌꯨꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ DYC ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯂꯩꯍꯥꯎꯈꯣꯡ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ MLA ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯔꯤꯕꯟ ꯀꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ DYC ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯤꯛꯆꯔꯕꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯜꯍꯥꯖ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯔꯤꯌꯥꯖꯨꯗꯤꯟꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯃ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ DYC ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ MLA ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ इनोग्रेशन तौद्रबसु याबा पोट अमने इनुम चाउग्रबा जगह सिदेसिदा ग्राउंड अमा फजना लैबे मंदबसु यामना लाइबक थिगनि मसिनदि अखोयि अफबा नेशनल की इंटरनेशनल की सानारोय के आप को नमोय राजनीति की अतिगुंबा विल लैतबगिनि लैत्रिबा मयाम से तसिंगना अखोयि पॉलिटिकल विल लैरबदि पॉलिटिशियन सिंग हौकिबा मयाम अमा मंत्री MLA कया हौकिबा मयाम सिंदसु सेबिरगदि सोयना लैगनि हेनि खनि अदुबो हाना कया लैगिद्रबसु अनौबा आशा खरा लाकपसिमदि बसंतकी येनिंग हुलकपनि हाइनि खनि मरामसिना मसिना सोयना अफबा पॉजिटिव ओर वखल लाकनि खनि मयामना हाइने यमसु कोइ पुरा गुण खंगी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहासिंग साना खोनबा सुबो मयाम अमदा पैसा थादबा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगोटबा ग्राउंड सेगोटबा मसीगी इन्वेस्टमेंट यामबा चाउबा ना अमनि मसी यानबा होनरै बसिदी अचौबा
Diamond Youth Club DYC Lilong Leihaukhong Mamaina Sinduna Tha Sigi Taraga Mathoidaki Chatarakiba 3rd DYC Day and Night Open State Level Tennis Ball Cricket Tournament Lising Ani Kunga winner LC Lilong Cricket Team na oikre punna team kunna group mari thong na khaidok laga DYC Public Ground da ngasi loishin bagi thauramda MPCC ki President shu oiriba Wangkhem Kendra ki MLA Kaisha Mega Chandrana athoiba Mithungland Global Excellence Awardee Alhaj Dr. Mohammad Riazuddin Khan na thaurampu SDC More MD Sukur Ali Lilong Sport Association Amade Thawal District Kabaddi Association ki Secretary MD Ayub Ali Elias Sanatomba DYC ke Chief Advisor su oiriba Kanglei Panas ke Secretary Wahazuddin Farod Hundray Mayum BVI ke Founder Secretary Syed Sultan Habib Amadi Jenims Imphal ke Senior CMO Dr. Riaz Khan Akhanaba Mithunglen Singh oina saruyaki Aroibada maroiba pau muhana pizari Mars tha fawda IDP Singh Nifu mayumda hanjil hangani haina Chief Secretary Punit Kumar Goyal na phungdukre RK Hemavati yauna Manipur Assam amadi Tripura ke artist mapanda National Youth Cultural Award lising ani kunga taruk piduna ikai khumnagadawri Haukiba numit nini dagi leptana chaglak liba juko gi lamai Mount isi yaushillatuna amang ata kaya thogan le hairi Politics talk ba haibasi isagi khakta khaluba yaba nate haina Hemo Chandrana phongdokre Amadi Kobro Amadi Thangjing Laifamland Maitai Khaktagi Nate Yellow Phurup Khudingmaki Haurak Famni Haina Kabui Union na phongdokre Hauziki oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri paung utang ase loishinjare makhadaba pawgidamak mireng taduna lebiu